Pensataan, esimerkiksi 364 kuuluu iltava pelottuvuus vuodelta ja seitsemän oppi 800 eri viikolla.
rajal Jonas Juh, kolmandal rajal Juhan Kujuga, neljandal rajal Eilus Vatšekov, viiendal Ivan Makvarski ja kuuendal Markus Kriisi. Esimesellä Kristiinokko neljällä Kudenko, kolmannella Alessandro, neljällä Terva Juaku, viidennellä Nemo Vahta, kuudennella Mikita, seitsemällä Keilis Lausti ja kahdeksannella Sisi.
teine rada Diana Verslikina, kolmas rada Valeria Tkatšuk, neljas rada Anna Sinissova, viies rada Anastasia Ratšenko, kuues Kristina Pokrovskaja, seitsmes Aleksandra Vassiljeva ja kaheksas Irene Metspalu. Stardivad esimesel rajal Tanik Beljanov, teine Gregori Kibus, kolmas Pavel Tšetkov, neljas Toomas Luivapuu, viies Semjon Tšik, kuues Artjom Komisarov, seitsmes Kristjan Frey ja kaheksas Toomas Luivapuu. Четвертая дорожка Артем Барбаш.
Ja järgmine vahetusel stardivad esimene rada Edin Järve, teine Erik Kiisla, kolmas Pavel Moski, neljas Anton Kutšenko, viies Erik Kutšenko, kuues Martin Taman, seitsmes Deniss Kutšenkov ja kaheksas Lev Krikov. Esimene rada Anna Kirjukina, teine Evelina Pedan,
kolmas Karina Koleda, neljas Aleksandra Salmina, viies Milana Aleksejeva, kuues Airis Toimla, seitsmes Tiina Vinogradova ja kaheksas Polina Annikkina. Järgmised 8 stardivad. Esimene rada Ruslan Sokolov, teine rada Deniss Sikk, kolmas rada Ivan Makarski, neljas Richard Truusa, viies Nikita Primak, kuues Aleksandr Tundakov, seitsmes Aleksei Slautin ja kaheksas Deniss Partjonov. Järgmised 8 stardivad. Esimesel rajal Deniss Kahenski, teine Martin kolmas Amanda Mohman, neljas Ovanka, neljas Jassi Totko, viies Jörg Vigamu, kuues Kasper Nutka, seitsmes Aleksandr Totk ja kaheksas Kirill Silokov. Ja järgmised 8 stardivad. Esimene rada Taani, teine rada Annika, kolmas rada Alex Masurjan, neljas rada Tanel Mirositsenko, viies rada Kirill Mihhailov, kuues rada Artur Tšetšuuni, seitsmes rada Okan Žukov ja kaheksas rada Nikita Komanov. Пятая дорожка. Включим быстрее, Таня. Быстрее. Пятая дорожка Кирилл. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Karoliina Avidenko, teine Miia-Lotta Jõõts, kolmas Valeria Siritsenko,
Järgmine kohandus Tangilas. Esimene läheb teine läheb detsember. Kolmas Miia Liisak, neljas Marina Tõnilova, viies Janika Lutser, kuues Marina Sõlova, seitsmes oli Heikonen ja kaheksanda Angelina Oja.
rada Nikolai Lutsar ja 8. rada Lenin Korjov. Järgmine vaataja starter. Esimene Jaanus Mikram, teisega Kristina Kopskaja, kolmandana Anastassia Rätsenko, neljandana Anna Denissova, viiendana Aleksandra Vasileva, kuuendana Üle Metsalu, seitsmendana Valeri Rätsenko ja kaheksandana Sofia Tervisejõuja. Kolmandana Anastassia Rätsenko, neljandana Anna Denissova, viiendana Aleksandra Vasileva, kuuendana Üle Metsalu, seitsmendana Valeri Rätsenko ja kaheksandana Sofia Dmitrijeva. Ja sen vaihdosta ajoin. Ensimmäisenä Roman, teisellä Ryhty, kolmantena Gregori Kivus, neljännellä Daniel Nebis, viidennellä Kiila, kuudennella Mitsu Valan, seitsemännellä Pavel Kusenko ja kahdeksannella Rene Kitokowski.
neljas Polina Maritina, viies Irana Alexeeva, kuues Karina Kaupastas ja kaheksas rada Tõnis Spartjonov. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Ruslan Sokolov, teine rada Artemi Stahevski, kolmas rada Ivan Makarski, neljas Richard Kruusa, viies Markus Priišin, kuues rada Nikita Prima, seitsmes rada Aleksandr Kundakov. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Ruslan Sokolov, teine rada Artemi Stahevski, kolmas rada Ivan Makarski, neljas Richard Kruusa, viies Markus Priišin, kuues rada Nikita Prima, seitsmes rada Aleksandr Kundakov ja kaheksas Aleksei Slavkovitš. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Roman teine rada Maksim Kulenko, kolmas Tõnis Šavi, neljas Sõdorov Kristjanov, viies Alva Nälikoja, kuues Andrei Kmonov, seitsmes Nikita Kesanov ja kaheksas rada Aleksei Svetov. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Koktas Lukov, teine rada Svetoslav Kristjanov, kolmas rada Toomas Kaulus, neljas rada Tomas Kutsekov, viies rada Kirill Mihhailov, kuues rada Aleksandr Jan, seitsmes rada Artur Kotsuni ja kaheksas rada Aleksandr Kerevõi.
Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Karoliina Avidenko, teine rada Ekaterina Terp, kolmas rada Olina Ikonen, neljas rada Alina Danilova, viies rada Marina Simanova, kuues rada Janika Lutsar ja seitsmes rada Alina Todorova. Järgmises vahetuses on stardis esimene rada Karoliina Avidenko, teine rada Ekaterina Terp, kolmas rada Olina Ikonen, neljas rada Alina Danilova, viies rada Marina Simanova, kuues rada Janika Lutsar ja seitsmes rada Alina Todorova. Четвертая арена. Esimene rada Lehteri, teine rada Vladimir Šorošov, kolmas rada Ilja Šepmarjov, neljas rada Ivan Märimägi, viies Andreas Koit, kuues Mihhail Begini, seitsmes Vatan Begini ja kaheksas Dani Aksimov.
Tšenko, 5. Helena Varma, 6. Dmitri Kulikov, 7. Timo Venetovski ja 8. Sander Kõrtsilov. Тоже заказать? Esikoht Arina Danilova, teine Jaanika Lutsar ja 3. Marina Šumanova. Марина, подожди. Марина, иди, Марина. Teine oli Timo Lusakowski Fortunast, aga 14.03 ja 3. Martin Ziller Fortunast 14.42. Matvei Kriščenko, Timo Lusakowski ja Martin Ziller. Nii, tüdrukute kõige noorem vanusegrupp ala 50 meetrit. Esikoht Arina Danilova Maardu 34.40. Teine Jaanika Lutsar Fortunast ajaga 37.78 ja 3. Marina Šumanova Maardust 39.44. Вставай, Яна! Где Марина еще раз?
ja kolmas Andreas Voit Fortunas 36-55. Esimene Siimann Airismägi, teine Vladimir Kolossov ja kolmas Andreas Voit. Vladimir Kolossov vigastab. Eratilestadega tüdrukud. Esikoht Jaanika Lutsar Fortuna 35-56. Teine Marina Danilova Maardus 35-87 ja kolmas Milena Zaitseva Kuldes 39-40. Jaanika Lutsar, Marina Danilova, Milena Zaitseva. Во втором отделении там есть карманчик. 50 meetrit eratilestadega poisid. Esikoht Matei Kristjanko Kurdestas 32. Teine Timo Kozakowski Fortunas 34-26 ja kolmas Siimann Airismägi Fortunas 35-52. Siimann Airismägi. Järgmine vanusegrupp 2006-12-34. Teine Evelina Maardus 13-37 ja kolmas Anna Kirjurgina Fortunas 13-68.
50 meetrit eraldirestadega tüdrukud. Esikoht Aleksandra Salmina Maardu 32,6. Teine Jelena Pedan samuti Maardu 32,70. Ja kolmas koht Airis Toivo Fortunas 33,45. Eraldirestadega poisid. Esikoht Tanel Mirosvitšenko, 8,44. Teine Artjom Petrunin Kultestas 32,87. Ja kolmas Maksim Kudenko Fortunas 33,18. Maksim Kudenko. Ja 50 meetrit lestaga tüdrukud. Esikoht Milana Aleksejeva Fortunas 30,12. Teine Aleksandra Salmina Maardus 30,96. Ja kolmas Anna Kirjukina Fortunas 31,17. Lestaga poisid. Esikoht Tanel Mirosvitšenko Kultes 24,78. Teine Kirill Mihhailov Maardu 29,65. Ja kolmas Aleks Masurjan Fortuna 30,47. Esikoht Anna Denissova Maardu 8,6. Teine Irene Metspalu Fortunas 9,87. Ja kolmas Aleksandra Vassiljeva Palangist 10,2. Куда смотреть?
esikoht Kristiina Bobrovskaja, võitles 25-41. Teine Anna Denissova Maardu, 25-92. Ja kolmas Anastasia Ratšenko Maardu, 27-40. Аня, Настя! Ja 50 meetrit eratõrjestega poisid. Esikoht Antoni Satšenko Maardu, 25-14. Teine Deniss Kutenkov Fortuna, 26-89. Ja kolmas Deniss Videnko Maardu, 27-11. Esikoht Anna Denissova Maardu, 22-43. Teine Aleksandra Vassiljeva Palamist, 22-87. Ja kolmas Kristiina Bobrovskaja Kuutestast, 22-93. Ja 50 meetrit poisid. Esikoht Antoni Satšenko Maardust, 21-85. Teine Pavel Moskil Maardust, 22-90. Ja kolmandat kohta jagavad Deniss Kutenkov Fortunast ja Deniss Videnko Maardust, vähemalt 23-84. Kõige noorem vanusegrupp oli 2008 Arina Danilova ja Matvei Michenko.
Ja kõige varemas aastal 2014 oli palju elu Anna Tõnissova ja poiss Anton Ševtšenko. Горько. А можно мне говорить? Давай, 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 давай. Sellega on võistlus lõppenud, aitäh, et tulite ning kohtume järgmisel võistlusel Kohtla-Järvel. Умеем плавать, тренируемся быстрее. Пока ты не умеешь плавать. Тимофей, ты большой мальчик. Я маленький мальчик, я уже не понял. Бери футбол. Им давай. А теперь все дружно сюда. Извините, что помешал деньги прятать. Ваши впечатления от соревнований? Хорошо, но мало. Отлично. Будем плавать больше.